Kokino je arheološki lokalitet iz brončanog doba, star blizu 4000 godina. Nalazi se u blizini sela Kokino, 50 km od Skoplja. Kokino je 2001. godine otkrio makedonski arheolog Jovica Stankovski iz Narodnog muzeja Kumanovo. Uočio je neobične osobine tog brda na 2 nivoa na kojem se nalaze u kamenu klesana prijestolja okrenuta prema istoku. Kad su otkriveni markeri na okolnim stijenama, postalo je jasno da je riječ o megalitskom arheoobservatoriju s kojeg su promatrana nebeska tijela. Isprva smatralo se samo sunce. Ali s vremenom su nova otkrića pokazala da je Kokino bio vrlo sofisticiran i drevni kameni kalendar. Osim kretanja sunca, s njega su praćena i daleko složenija kretanja mjeseca, kojem recimo treba 18,6 godina da bi se u isti kalendarski dan na istom mjestu pojavila ista mjesečeva faza. Također, s Kokina se pratilo i suzilžje Plejade, koje je oduvijek imalo veliku važnost za ljudski rod. Megalitski observatorij Kokino jedan je od najvrijednijih takvih lokaliteta na svijetu, pa ga je 2005. godine NASA stavila na 4. mjesto na popisu sličnih drevnih arheoobservatorija. Dovoljno razloga da s njegovim otkrivačem Jovicom Stankovskim popričamo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Jovica Stankovski, dugogodišnji direktor muzeja u Kumanovu, također je i otkrivač jednog od najstarijih kamenodobnih, to je brončanodobnih observatorija na svijetu, koje je danas poznato pod imenom Kokino. Dobro večer. Eto, 2001. otkrili ste Kokino. To je jedan lokalitet u blizini mjesta gdje radite, niti 30 km. Kako je uopće takav lokalitet toliko dugo bio skriven od oka, vama u blizini, i kako se dogodilo da ste ga uočili i detektirali? Pa, obično se sva velika otkrića nekako dešavaju slučajno. Mi smo prolazili pored tog lokaliteta, međutim, budući da se on nalazio na vrhu jednog stenovitog brda, nikad se nismo popeli gore, pretpostavljali smo da tamo nema onih, arheoloških kulturnih slojeva, sve dok nismo dobili neke vesti da su lokalitet napali ovi tragači za zlatom, koji su, kad smo se popeli gore, vidjeli da su napravili neke rupe tamo gdje je bila zemlja, i u tim rupama smo vidjeli vrlo mnogo keramike iz takozvanog brončanog doba u razvoju ljudske civilizacije. I to je bilo iznenađenje za nas, i onda smo brzo počeli arheološke istraživanja. 2001. godine smo tako postavili 1-2 probnih sondi da vidimo o čemu se radi, a već 2002. godine su počeli i sistematska arheološka istraživanja. Tako da lokalitet istražujemo oko 13 godina, 12 godina, što je za ovakve lokalitete relativno kratak period. Međutim, i pored toga, lokalitet je dao takve fantastične rezultate u arheološkom materijalu, u saznanjima o duhovnoj kulturi naroda koji su živjeli tada u tom regionu, onda observatoriji koji su isto oni postavili tamo. Tako da je lokalitet brzo ušao u fokusu interesa ne samo naučne javnosti, već je to danas i popularna turistička destinacija za grupe turista koje sve masovnije posjećuju ovaj lokalitet. Kokino je bogato nalazište raznih predmeta iz brončanog doba, no s obzirom da ste otkrili da je to jedan od vrlo sofisticiranih i detaljnih drevnih observatorija, kako vam je došlo na pamet da jednog dana sjednete usred tih stijena i na neki način počnete razmišljati upravo u tom smjeru? Pa znate, ima više, kako da kažemo, pokazatelja koji vas mogu navesti na razmišljanje da se radi o observatoriji. Prvo, obično su stare observatorije imale jednu platformu, ili to je bilo neko kameno sedište sa naslonom, odakle su se posmatrale sve te nebeske pojave. Ja sam otkrio 3 platforme tamo do sada,
I tako da kad smo otkrili prvu platformu, onda je to bila jedna indikacija da se radi o nečemu što može biti observatorija. Onda gledate istočni horizont i obzirom da su uglavnom bile sunčane observatorije iz tog doba, onda gledate istočni horizont, gledate strogi istok i 24 stepena s lijeva i s desne strane gledate da li imate nekih karakterističnih znakova na horizontu. Jer, kažem 24 stepena, jer to je put sunca od one ekvinokcijske tačke na horizontu do letnjeg i zimskog solsticija. Približno toliko. I onda ukoliko imate nekih znakova, nekih, kako da kažemo, da je horizont obrađen na neki način specifičan, onda to vas može navesti na razmišljanje da se radi o observatoriju. Ja sam uočio takve te, kasnije se astronomi su otkrili da su bili veštački izgrađeni markeri koji su označavali pojedine faze pojavljivanja nebeskih tela, prije svega sunca i mjeseca, određenih datuma. Znači, jednostavno imate platformu, imate istočni horizont na kome imate nešto specifično, neke čudne, recimo ovako, šare, i onda dalje nastupaju astronomije, jer znate, onda samo astronomi mogu svojim aparatom matematičkim i drugim merenjima dokazati da li se radi o observatoriji ili ne. Kroz opis materijalnih ostataka Kokina vratit ćemo se u prošlost, ali tek za par trenutaka. Prvo da rastumačimo što su to Svete planine, koliko ih je bilo, gdje su se nalazile, čemu su služile. Pa znate, u ovom periodu, brončano doba, ima dosta svetih planina oko Mediterana, pa nisu baš mnogo česte. Najbolje su evidentirane i opisane na Kreti u Grčkoj, gdje su radili dugo vremena francuski, nemački, poljski arheolozi i oni su prilično opisani, dobro sistematizovani. Uglavnom su se nalazile oko Mediterana, to je, ima ih u Bugarskoj, ima ih u Grčkoj, ima ih u Turskoj, pretpostavljam. Međutim, u Makedoniji do sada nismo imali. Ovo je najsevernija registrovana sveta planina. Jer čak i naše kolege iz Grčke su bili sumnjačevi u početku, jer oni su pretpostavljali da te svete planine, taj, recimo, areal tih svetih planina ne ide iznad Olimpa, znači severnije ne. Međutim, Kokin je jedan tipični primjer svete planine gdje su preistorijski stanovnici tog područja deo svojih obreda, ne sve obrede, znači mi ih zovemo u navodnicima planinski obredi, to nisu bili samo to. Znači, deo svojih obreda oni su izvodili u okviru svojih aglomeracije gdje su živjeli u okviru svojih sela, imali su zajednički prostor gdje su izvodili neke obrede. Međutim, postojala su i takozvana ekstraurbana svetilišta, odnosno svetilišta izvan naseljenih mesta, kao što su Sveti Gajevi, Sveta Drva, Sveti izvori. I svete planine zauzimaju tako jedno značajnije mjesto gdje su do sada su saglasni uglavnom naučnici, arheolozi, istoričari, da je na svetim planinama uglavnom slavljen kult velike boginje majke zemlje i njenog sina sunca. Bilo je vjerojatno i drugih obreda, međutim, velika boginja majka je svakako bila, koja je i dominantno božanstvo u preistoriji, da su svakako najveći dio tih obreda koji su izvođeni na tim svetim planinama bili posvećeni njoj. Inače, ove svete planine, zovu se planine, to su u stvari veća brda, znate, jer morate se u toku dana, recimo ujutru popeti na to brdo, napraviti obred i sići.
Tako da uglavnom nema svetih planina viših od 1500 metara. To su brda između 300-400 i tu. To nijesu, mislim ovako, neka stroga pravila, ali tu se kreću. Nadmorska visina od 300 do negde 1200, 300, 500 metara možda. Arheoastronom Gerald Hawkins dao je nekoliko naputaka, nekoliko, mogli bismo reći, pravila koja odlikuju svaku, recimo to, svetu planinu ili drevni observatorij. U slučaju Kokina radi se oba dvoje. Koja su to pravila Geralda Hawkinsa prema kojima se Kokino može identificirati kao takvo? Pa, znate, sve te planine se poznaju po tome gdje god da se nalaze, oni imaju iste topografske karakteristike. Znači, to su uglavnom usamljena brda. Kad se popnete na vrh tog brda, onda imate ovaj pogled u jednom velikom radijusu. To je jedno od osnovnih pravila. Drugo, što je isto zapaženo kod svih svetih brda ili svetih planina, penjanje, znači prema vrhu, je uvek sa strane koja je osvetljena suncem. Znači, to je istok ili jugoistok. Po mogućnosti sa drugih strana, sve te planine su nepristupačne. Tako je Kokin jedan tipični primjer svete planine, gdje je sasvim nepristupačno sa zapada i sa istoka, pristupačno je samo sa jugoistoka, a sa severa je pristupačan, ali zahvaljujući tome što su preistorijski žitelji, taj življe koji je živio tamo, koji izvodi obrede, napravili jedan sveti prostor, ogradili ga zidom dužine oko 100 metara, unutra napravili nivelaciju terena kad su izvodili pojedine obrede. Taj sveti prostor se naziva grčkim terminom temenos. I ovaj ovdje na Kokinu ima jedan, prilično je veliki, ima negdje oko 1200 kvadratnih četvornih metara. Inače, Gerald Hawkins je dao i druga pravila što se tiče ovih observatorija, oko načinu izrade markera, oko mjesta posmatranja. Morate imati, znači kad se govori o observatoriji, onda morate imati jedno mjesto posmatranja, odakle gledate sve. Znači, konkretno sa te platforme astronomske u Kokinu posmatrali su pojedine pojave mjeseca i sunca u karakterističnim fazama njihovim. Inače, zadnje otkrića kažu da je posmatrano i zvezdano jato Plejade, odnosno jedna velika zvezda koja je u njihovoj blizini, koja se zove Aldebaran. Prije nego što svrnemo pogled prema nebu, ostaćemo još malo na tlu. Na svetim planinama radili su se razni obredi. Vi ste na Kokinu identificirali 3 takva obreda. Biće to dosta dobar uvid u duhovnu sliku tih starih naroda koji su još uvijek štovali jednu veliku boginju majku. Bilo je to vrijeme dok se bogovi još uvijek nisu počovječili. Koji su to obredi čiji se tragovi i danas mogu naći na Kokinu? Pa znate, mislim da smo uspjeli da izdvojimo neke obrede, jer, znate, čak i danas u nauci vlada neko mišljenje da je ta vera koja se ispovedala tada imala, a s tim i obredi na Kokinu, da su imali solarno-htoničan karakter. To je jedan vrlo opšti ovako naziv koji vam ne govori mnogo. Znači, mi smo specificirali neke obrede tamo. Jedan obred je, recimo, u prirodnim procipima stena koje se zatvore sa otvorene strane, deponiraju se sudovi puni plodova zemlje, recimo žita i tako. Ti sudovi mogu biti cijeli, mogu biti izlomljeni. Nekad su sudovi, deo suda je stavljen, a deo je slomljene sud iznad te rupe je razbacivan po lokalitetu. Deo tih fragmenata je prošao kroz vatru, znači vatra je bila deo nekih obreda. Onda, što je interesantno, pronašli smo, sem ovih keramičkih sudova, pronašli smo
i druge nalaze arheološke koje uglavnom spadaju u inventari jednog, kako da kažemo, jedne kuće prehistorijske. Tu su recimo utezi za tkački stan, tu su neki sitni bronzani predmeti, onda imamo tu kamenih alatki kao što su maljevi, kao što su sekire kamene. Onda imamo mnogo ovih žrvnjeva, znači to su ručni žrvnjevi za mljevenje žita. Preko 30 smo ih pronašli, što će reći a obzirom da smo pronašli i neke lonce velike koje služe za kuvanje jer su oni izrađeni zajedno sa ložištem, zovu se piranoi na grčkom. Znači da se kod nekih obreda, vjerovatno poslije završetka tih obreda, jela zajednička obredna hrana. Znači, i sve se to, znači, u toj rupi zatrpa u zemlji. Tumačenje tog obreda to je bilo poznato još iz ranije. Dobro ste vi rekli da govorimo o vremenu kada još bogovi nisu dobili antropomorfnu formu, tako da recimo u tom kamenju na visokim planinama stari ljudi su smatrali da žive bogovi. Stenoviti planinski vrh je personificiran kao telo velike boginje majke. A oni procepi u stenama, otvori u stenama su poimani kao otvori u njenoj utrobi. Tako da polaganjem darova u njenoj utrobi oni koji su pravili taj obred, očekivali su da će ona sljedeće godine da daruje selo to koje izvodi taj obred bogatim rodom i tako. Sem toga, u tim takvim, a znate što, velika boginja majka, znači i njeno poistovjećivanje sa kamenitim planinskim vrhom nije specifično samo za neko uže područje Makedonije, Grčke. Recimo to se dešava na jednom širem prostoru Euroazije. Na primjer, frigijska boginja Kibela, pokroviteljica žive prirode, ona se isto slavila kao planinski vrh. U Trakiji to su Bendide i Kotito, boginje koje su isto boginje zaštitnice prirode, do ovih boginja iz grčko-rimskog pantenona kao Rea, Gea, Demetra, Hekata, Artemida, da. Čak i u početku i Afrodita je slavljena kao planinski vrh. Znači, tako da planinski vrh je na neki način hipostaza te vere u veliku boginju majku. Osim obreda koji su uključivali stavljanje raznih predmeta u procjepe, radili su se i obredi prilikom kojih su se gradili kameni krugovi promjera metar ili 2 metra, a i treća vrsta obreda. Koji su to bili, može li im se naslutiti značenje? Pa da, znači, uglavnom taj isti depozit se stavljao i u ograđenim kamenim krugovima sa dijametrom do 2 metra, koji uglavnom bio isti depozit, stavljali su se i votivne figurine, nešto što imate vi ovdje u Hrvatskoj, na jednom lokalitetu, zove se Turska kosa u Topuskoj, blizu Topuska, gdje imate isto slične votivne figurine, međutim oni su dosta kasnijeg datuma, oni su negdje oko 8. veka prije naše ere. Mi govorimo sad negdje 20. veka prije naše ere. Recimo, to su figurine životinja. Pretpostavljamo da su stavljanje sa željom za napredak stada, dobro zdravlja domaćih životinja. I recimo ko bi metnuo figurinu goveda ili ovce, on je želeo da mu stada budu napredna. Onda imamo figurina ženskih torzoa, imamo recimo figurina
ljudskih stopala. To su male figurine, manjih od 10 cm su. Znači stopalo ispod kolena sa lepo izvajanim prstima. Pretpostavlja se da je to metnuto za dobro zdravlje, nekoga je bolela noga pa je ostavio to da... A slično su nalazi nađeni i na Kreti? Da, i na Kreti su skoro identični nalazi. Znači tamo je nekoga boljela noga? Da, jest. Očigledno da je to bilo, da su svi bolovali od sličnih bolesti kao i danas. Ali čudi ta povezanost, recimo, na tako dalekom prostoru, da imate skoro identične obrede, skoro identični depozit. Onda smo nalazili ove lefke za izlivanje tečnosti, što pokazuje da u nekim obredima ono izlivanje tečnosti ili libacija je bila deo tih obreda. I, znate, nađeno je puno arheološkog materijala, izvanredno mnogo arheološkog. Mi smo rekonstruirali na 100 sudova, možda ćemo još i 2-3 puta više rekonstruirati. I da nije drugih, znate, osobina Kokina, odnosno drugih specifika Kokina, drugih segmenata njegovog značenja kao observatorij. Kokin bi bio jednostavno jedan veliki arheološki lokalitet gdje imate nalaze iz svih faza brončanog doba. Prije nego što se pozabavimo Kokinom kao drevnom zvjezdarnicom, možemo se prisjetiti još jednog pravila arheostronoma Geralda Hawkinsa prilikom prepoznavanja svetih planina. On je rekao da nikad u blizini njih nema nekakvih naseljenih mjesta. Taj podatak je važan u kontekstu sljedećeg pitanja. Naime, koliko je Kokino staro, od kada do kada je bilo u opticaju i na temelju čega se to može zaključiti? Da, znači dobro ste to rekli da jedno od pravila je isto za sve te planine, da nema naselja iz istog perioda na samom mjestu ili u neposrednoj okolini. To znači u podnožju lokaliteta. To je ekskluzivno mjesto gdje se komunicira sa bogovima i tu nema prostora za ona naselja, mislim profana i tako. Inače, što se tiče datiranje je napravljeno na osnovu sličnosti materijala koji je karakterističan, recimo, za pojedine faze bronzovnog doba. Slični materijal imamo u jugoistočnoj Srbiji, imamo u jugozapadnoj Bugarskoj, severnoj Grčkoj, na Kreti, znači na bazi upoređivanja. I još preciznije, znači, observatorija je datirana prema izradu način na koji su izrađeni markeri, znači za nebeska tela i njihovo pojavljivanje na tim markerima. Obzirom da je tokom vremena došlo do nekih odstupanja. Recimo, sunce zbog takozvane precesije sad ne izlazi na istom mjestu na markeru kao što je izlazilo prije 4000 godina. Znate da oska rotacije Zemlje ima neki ugao u odnosu na osu koja je normalna na ravan po kojoj se okreće Zemlja oko Sunca. Taj ugao negdje oko 23, nešto stepeni i Zemljina oska rotacije pravi jedan konus, jedan krug oko te normale na ekliptiku i to se dešava negdje za skoro 26.000 godina, tako da dolazi do odstupanja. Za 4.000 godina bilo je nekih odstupanja, međutim ne velikih, tako da se opet sa malim odstupanjima i sunce i mjesec pojavljuju na istim mjestima. Međutim, ta odstupanja su bila ključna da astronomiju s pomoć, naravno, svog matematičkog aparata, postoje specijalni NASA programi koji rekonstruišu kretanje sunca i mjeseca kroz milenijume i onda lako možete odrediti kada je neki marker izrađen, kada se određeno nebesko telo pojavljivalo na tom markeru i tako da tu nema odstupanja, tu dolazi do... Do kojih nas je to brojki dovelo? Pa to nas je dovelo, recimo, da su najstariji markeri izgrađeni negdje u 19. veku prije naše ere sa nekim
tolerancijom možda. Astronomski tačno je to negdje. To se u stvari poklapa i sa starošću materijala. Sa starošću materijala, da. To je isto jedan od uslova za observatorij. Jer vi imate observatorije gdje nemate stari arheološki materijal, odnosno... U redu, ako je prije 2000 godina, prije nove ere, Kokino napravljen, prilagođena planina, do kada je bio u upotrebi? On je bio u upotrebi preko 1200 godina. To zaključujemo na osnovu toga što na onoj kosi, na onoj terasi koja je pristupna terasa, to je jugoistočna ta strana planine, u 8. veku je oformljeno naselje jednih plemena koji su došli sa severa i koji su tu napravili naselje, što znači da nisu poštovali svetost planine. I to je za nas bio znak da je to kraj upotrebe Kokina kao svete planine, što ne znači da oni nisu upotrebljavali observatorije. Observatorije je praktična stvar, on služi za pravljenje kalendara. Međutim, za te ljude to nije bila sveta planina, tako da od grubo 20. veka, recimo, ili kraj 20. ili kraj 3. milenijuma prije naše ere, kada je Kokino napravljeno, do 8. veka prije naše ere, znači Kokino je bio u upotrebi preko 1200 godina. Vrijeme je pomalo naštetilo nekim markerima, ali neke značajke Kokina su i dalje vrlo vidljive i vrlo zanimljive za pogledati. Konkretno riječ je o kamenim prijestoljima. Ta kamena prestolja možda jesu bila u funkciji kalendara, možda i nisu, ali sigurno je da su bila vezana uz neke datume. Uz koje datume i što mislite da je bila funkcija tih kamenih prijestolja? To su prestolji koji su umjetno napravljeni. Znate, na vrhu planine može na prestolu da sedi samo božanstvo ili onaj ko zamenuje božanstvo na zemlji, a to je poglavar plemena, odnosno preistorijske zajednice. Tako da jedan obred koji smo rekonstruirali, koji je jedna možda najeksplicitnija ilustracija onoga što se zove sveti brak između neba i zemlje, odnosno između velike boginje majke i sunca, koji ima grčki naziv Ieros Gamos, dešavao tu, to sveto spajanje, ta sveta unija, ti stari preistorijski stanovnici oko Kokina igrali su kao teatar, bukvalno kao teatar, da bi magično moći ponavljanja tog mita, tog svetog spajanja, obezbedili još jednu godinu dobre žetve ili dobrog roda. I to se dešavalo 31. jula, pretpostavljamo, to još sunce prolazi kroz taj marker. 31. jula izlazeće sunce, zraci izlazećeg sunca prolaze kroz jedan marker koji je najviši na lokalitetu, pa prolaze pored ivice jedne veštački sečene tranšeje 20 metara dole, pa prolaze i kroz još jedan kameni marker i osvetljavaju samo jedno kameno sedište u ansamblu od 5-6 kamenih sedišta koje su u nizu naređene dole, a razume se, tamo je sjedio onaj koga sunce treba da posveti, da mu da legitimitet da vlada sa svojim sunarodnicima, da obnovi njegovu energiju i da završi taj obred svetog spajanja između neba i zemlje, odnosno sunca i velike boginje majke. To se zbivalo na 2 datuma, 31. srpnja To se zbivalo na 2 datuma, to se 31. jula i sada je baš taj period mi istražujemo, to se dešava još u maju. To ima izgleda veze sa Plejadama nešto, to je sad baš stvar koju istražujemo zajedno sa astronomima. Jer, znate, ima dosta sličnosti s onim što se dešavalo na sličnim observatorijama na Kreti. Nešto, znači imate na istoku negdje prostor Donjeg Dunava tamo, odakle dolaze i nosioci, ti takozvani indoevropljani, koji se u našem prostoru dole, na prostor Srednjeg Balkana, intenzivnije naseljavaju krajem 3. milenijuma i tokom 2. milenijuma. Možda su oni
Da li su oni zatekli tu observatoriju ili su pomogli da se ona napravi, to još ne znamo. Međutim, Kokino, ćemo vjerojatno još govoriti o tome, u odnosu na sve stare observatorije mislim da je najviše podataka o Suncu, o Mjesecu i o njihovim karakterističnim pojavljivanjima. Kokino je jedna od drevnih zvjezdarnica, no ipak se ističe među njima po tome što daje neuobičajeno mnogo podataka. Doći ćemo malo kasnije i do toga, no naravno glavna meta praćenja svake zvjezdarnice drevne bilo je Sunce. Zbog čega su stari narodi toliko pratili Sunce, zbog čega nije bilo jednostavnih načina da odrede svoj kalendar, recimo pukim brojanjem dana ili na neki sličan način? Znate, svaka zajednica ljudska na bilo kom stepenu razvoja ona ima potrebu da ima kalendar. Morate imati kalendar. Jer lako je ubrati voće kad je zrelo. To se vidi. Međutim, kada treba sejati, kada treba obrađivati zemlju, kada treba preduzimati neke radnje u vezi sa uzgojem domaćih životinja, morate imati kalendar. Sad nije moguće to da napravite kalendar jednostavnim brojenjem dana, jer okretanja zemlje, jedna godina je faktički jedan okretaj zemlje oko Sunca. On ne traje tačan broj. Ne može se taj okret, taj vremenski razmak izmjeriti samo u danima. Znači, on traje 365 dana i 6 sati, negdje oko 6 sati, odnosno četvrtina dan. Zato mi na 4 godine dodajemo jedan dan, imamo prestupnu godinu. To stari nisu znali i su pravili greške. Zato su morali da se dovijaju na druge načine. Oni su primetili da Sunce svakog dana izlazi na istom mjestu. Sunce izlazi na strogi istok, a zalazi na strogi zapad samo 2 dana u godini. 21. marta i 23. septembra. To je proletnji, 21. marta proletni ekvinocij, 23. septembra je esenji ekvinocij. Poslije 21. marta tačka izlaska Sunca se pomera severno, maksimalan severan otklon je na danu letnje dugodnevnice ili letnji solsticiji, to je 21. juni, kad je dan najdugačak zato što je luk Sunca na nebu najveći, pa se Sunce vraća, opet 23. septembra prolazi kroz strogi istok i u zimskim mjesecima izlazi južnije, znači, i maksimalni južni otklon dostiže 22. decembra, to je takozvani zimski solsticij, kad opet počne da se vraća natrag. I to šetanje Sunca po horizontu nije malo. Znate, od onaj strogi istok do letnjeg ekvinocija imate oko 24 stepena, do zimskog ekvinocija isto imate do zimskog solsticija 24 stepena i do letnjeg solsticija 24 stepena. To je 48 stepena, to je priličan prostor po kome se Sunce kreće po horizontu i oni su došli na ideju da markiraju gdje Sunce izlazi jednog dana u godini, kad poslije celog šetanja po horizontu Sunce izađe na isto mjesto, godina je završena. I to je vrlo tačno. Nije savršeno tačno, i to je takozvana julijanska godina koja je vrlo tačna. Ali ne postoji ovaj problem sa dodavanjem 6 sati? Ne, ali ne postoji problem sa dodavanjem. Znači oni su, i sad, a te tačke oni su znali, znači kad Sunce je u ekvinoksu, kad Sunce je u solsticiju letnjem, kad Sunce je u zimskom solsticiju, i te tačke su obično beležili markerima. Tako i na Kokinu, znači gdje je letnji solsticij, imamo fotografije koje ćete prikazati, ne? Gdje Sunce izlazi i danas ga snimamo, znači na markeru koji je došlo štećen vremenom, ali još postoji kao marker, gdje Sunce izlazi na dana letnje dugodnevnice ili kad je letnji solsticij, onda kad je zimski solsticij ili zimska kratkodanica, kako se kaže. I dosta je stečen marker za ekvinokse, proljetnji i jesenji. Tako da ti markeri postoje i samo to je bilo dovoljno da
ovo bude jedna dobra, recimo, observatorija Kokino. Međutim, na Kokinu su oni otišli još dalje. Oni su napravili lunarni kalendar. Znači, mogli su ovako da naprave kalendar, ali su napravili lunarni kalendar jer su, što je čudno, recimo, danas uspjeli da shvate prividno kretanje mjeseca. Znači, govorimo, oni nisu imali matematički aparat, nisu znali da to ne izraze ravenkama i to, nisu imali teleskope da gledaju. Sve na bazi posmatranja, oni su, znači, posmatrali relativno kretanje sunca i mjeseca sa tog mjesta, sa njihovog stajališta u observatoriji. Dok sunce za godinu dana napravi jedan ciklus, kod mjeseca je stvar malo složenija, s obzirom da se mjesec vrti i oko zemlje, zemlje pak oko sunca. Tačno. Koliko taj jedan ciklus mjesečev, da bi se opet na istom mjestu pojavio gledan s istog mjesta, traje? To je takozvani Metonov ciklus koji traje 19 godina. Znači, mjesec se u istom kalendarskom danu, na istom mjestu, u isto vrijeme. Znači, pojaviti jednom u 19 godina. To je registrirao jedan grčki astronom Meton, 432. godine, mislim, prije naše ere, oko 5. veka. To znači da su na Kokinu to daleko ranije napravili. To su znali 1300 godine prije Metona i više. Znači, ima indikacije da je bio poznat u Mesopotamiji nešto ranije, vek ili možda i ranije. A kako su na Kokinu obilježavali? Kojim markerima? Sad vidite, oni su, shvatili su ovaj ciklus i oni su isto primijetili, što i naš narod danas primjećuje, da recimo mjesec je najviši na zimskom nebu, a najniži je na letnjem nebu. Mjesec, kad je najviši na nebu, kao puni mjesec, on ide približno putanjem, približno koristi putanju sunca leti. Znači, mjesec u zimi ide približno letnjom putanjom sunca, a mjesec leti ide približno zimskom putanjom sunca. Međutim, to znači da ta putanja sadrži te tačke solstici letnji i solstici zimski. Međutim, mjesec se svake godine pojavljuje, kako da vam kažem, u jednom pojasu oko te tačke solsticija letnjeg i zimskog, koji ima maksimalni otklon i minimalni otklon, maksimalnu i minimalnu deklinaciju. Znači, u tom pojasu negdje govorimo o pojavljivanju mjeseca kao punog mjeseca usred zime, recimo, ako ga posmatramo letnji blok na Kokinu, gdje je marker za letnji solsticij, s lijeve i s desne strane toga markera za letnji solsticij nalazi se duboki zarezi kojim su stari astronomi, da kažemo tako astronomi, označili kao maksimalni otklon mjeseca zimi i minimalni otklon mjeseca zimi. To je taj pojas u kome mjesec ponavlja svoje pojavljivanje kao pun na istom mjestu jednom u 19 godina, što je prilično začuđujuće. To postoji i na zimskom bloku, tamo, koji se odnasa na letnji mjesec. Isto postoji taj pojas koji sadrži i marker za zimski solsticij. Postoji isto taj pojas gdje se mjesec leti pojavljuje i gdje ima isto maksimalnu i minimalnu deklinaciju. I oni su uspjeli da naprave kalendar sa začuđujućom tačnošću od 19 godina. Da, sad ne idemo u detalje. Taj kalendar ima 19 lunarnih godina, od kojih 12 lunarnih godina imaju po 12 mjeseca, 6 su letnja sa po 29, sa 30 dana, 6 su zimska sa 29 dana, a 7 su sa 13 lunarnih mjeseca. I sve je to tako napravljeno da su faktički odstupanja vrlo mala i da je to vrlo, vrlo precizan kalendar. Postoje isto indikacije da su oni posmatrali i eklipse, odnosno zatamnjenje sunca i mjeseca. Jer postoji isto iza prestola, postoji još jedan obrađen prostor. To i meni izgleda fantastično. Obično ne govorimo o tome, mada astronomi
to insistiraju na tome, kažu da, to je posmatrano i eklipse su posmatrani, znači zatamnenja. Jer, znate, ta zatamnenja koja se sa jednog mjesta gledaju, to znači kada Zemlja, Mjesec i Sunce dođu u taj položaj da neodređena tijela zaklanjaju jedno od drugog, možete posmatrati na istom mjestu, u istom danu sa jednog mjesta jednom u 54 godine. To je takozvani ciklus Saros, koji je ciklus na 18 godina, kada Mjesec, Zemlja i Sunce dođu, znači, u poziciji da se pojave ta zatamnjenja ili eklipse. Međutim, poslije 18 godina to se povtara, međutim, posmatranje je 8 sati zapadno. Znači, ne sa istog mjesta. Tako da, sa istog mjesta možete posmatrati 3 puta 8, 24. Znači, poslije 54 godine i negdje 33 dana, znači sa istog mjesta. Međutim, možete posmatrati to, međutim, ti markeri su dosta oštećeni, tako da astronomi kažu da su i to posmatrali. Indicije da su se s nekog mjesta godinama pratile pojave povremeno jest njihova uglačenost. Dakle, uglačenost platoa koje su prema tim pretpostavkama stoljećima i tisućljećima glačale, gazile ljudske noge. Jedan takav plato ste prije koju godinu otkrili negdje malo s desna i promatrajući s njega došli do određenih zaključaka i evo nas kod starih prijateljica ljudskog roda, poznatih 7 sestara koje se još nazivaju i Plejade. To je treća dimenzija Kokina, za sad otkrivena. Što vas je navelo da posumnjate ili da otkrijete da je Kokin imao i funkciju promatranja tog vrlo starog i u čovječanstvu vrlo značajnog zvjezdanog sustava? Treću platformu smo došli u toku iskopavanja na toj severnoj terasi, gdje su uglavnom ovi obredi izvođeni. I to je jedna velika platforma, uglačan je onaj kamen, prosto kao gledalo je uglačan. I onda kad sam posmatrao horizont sa te tačke, onda sam vidio da postoje 2 stene koje ako približite jedna drugoj imaju iste, kako kažemo, šare koje se poklapaju. I to me je navelo da pozovem astronome da izvrše merenja. Oni su izvršili merenje i došli su do fantastičnih rezultata, da su faktički posmatrali Plejade. Plejade su jedno zvezdano jato u sazveđu bika, Taurus, bik. Međutim, obzirom da oni ipak zauzimaju neki prostor, to su 7 zvijezdi, i izrađivanje markera bi valjda bilo komplikovanije. U blizini Plejada postoji jedna velika zvezda koja spada u te crvene džinove, kako ih kažu, Aldebaran koji se zove, i on prati te Plejade, čak na arapskom Aldebaran znači onaj koji prati, i oni su izrađivali markere za Aldebaran, znači posredno, faktički oni su posmatrali Plejade. Međutim, obzirom da se zvezdano nebo menja mnogo brže nego što se menjaju putanje Sunca i Mjeseca, zborimo relativne putanje Sunca i Mjeseca, u odnosu na posmatrača, oni su morali za tu zvezdu Aldebaran da svakih 100 i nešto godina prave poseban marker. Tako da su napravili 5 markera, počinjući negdje od oko 2000. godine prije naše ere, završavajući sa negdje oko 1500. godine prije naše ere. Pravili su Aldebaranu poseban marker. Kad bi on napustio stari marker, oni bi mu isklesali drugi marker, što isto tako začuđuje astronome. A inače o Plejadama to je dosta poznato. To prosto začuđujuće kako je to sazveđe gledamo na svim meridijanima. To je, gledali su ga i Kinezi, su posmatrali ove Plejade, i Južnoamerikanci, i Maji. U Kazahstanu još dan danas. U Kazahstanu dan danas posmatraju i neke radove u vezi sa uzgojem stoke, ravnaju se prema Plejadama. Posmatrali su ih Navajo Indijanci, Aborđini u Australiji i Maori na Novom Zelandu.
na Novom Zelandu vezuju početak nove godine za pojavljivanje plejada. Kod nas, oko mediteranskog basena, čak imamo i pismenih zapisa. Jedan veliki grčki poet iz tog vremena, Hesiod se zove, u svome delu Radovi dani, on govori o plejadama i kaže kad se pojave plejade na horizontu, a u severnoj hemisferi to se dešava 9. 10. meseca negde i to je, on kaže da je to period kada treba obrati vinograde, kada treba orati, kada treba sejati, tada treba vratiti brodove u luke jer će nastupiti loše vreme. Tako da... Sve piše na nebu. Sve piše na nebu i evo sada čak, dobro ste pomenuli, kod tursko-mongolskih naroda, tamo u Kazahstanu, cijeli je kalendar napravljen na bazi pojavljivanja i zalazak plejada. Znate, imate i helijakalno pojavljivanje određenih sazveđa kao plejade, recimo. Helijakalno to znači prije pojave sunca. Znači, prije se pojavi sunce, vi vidite to sazveđe, vidite plejade. Kad izađe sunce, onda je dan, ne vidi se ništa. Ali pojavljivanje plejada prije izlaska sunca je takozvano helijakalno, imano akronalno, posle zalaska sunca kad se pojavljuju. I sve je to napravljen jedan kalendar koji dan danas u Kazahstanu koriste ovi uzgajivači stoke. U etnoastronomiji tamo plejade zauzimaju vrlo visoko mjesto. Evo, mi smo sad u fazi na Kokinu da proučavamo plejade. I sve u svemu Kokino je, iako je dosta ovako istraženo, ne isključuje se mogućnost da nas opet iznenadi nekim velikim otkrićem. Što nam otkriće Kokina govori o toj drevnoj prošlosti u kontekstu nekih naših dosadašnjih predodžbi u kojima su postojale naravno neke velike civilizacije, ali uvijek negdje drugdje, ovdje na Balkanu ih navodno nije bilo. No eto, Kokino svjedoči o jednoj tradiciji i kulturološkoj i duhovnoj, možda čak i znanstvenoj, koja je tu bila prisutna i na neki način mijenja neke ustaljene pretpostavke o tim vremenima i o centrima znanja, kulture i moći. Na kakve nas nove zaključke može navesti sve ovo što ste do sada u zadnjih 13 godina saznali na Kokinu? Upravo se Kokinu je dao neka nova saznanja u istoriji tog, recimo, centralnog Balkana, da uglavnom su nosioci tog brončanog doba nomadi koji, recimo, na naš prostor tamo balkanski stižu ispod kavskih ovih stepa, idući Dunavom i tako. I smatrali smo da je to kultura neka, znate, nije vezana za određen teritorij, da su to dosta mobilna plemena koji napasaju sa stada ovde, prave svoje kuće na određenom prostoru. Sad kuće, to je uvjetno rečeno, ne, to su bile poluzemunice i tako. I da onda kada u potrazi za pašnjacima onda idu dalje, znači ne ostavljaju tragove neke na određenom prostoru. Međutim, pazite, pravljenje observatorija i pravljenje kalendara je znak da određena zajednica čvrsto sedi na određenom prostoru i hoće da uredi svoj socijalni život, i svoj duhovni život po određenim kanonima. Tako da, recimo, na osnovu onoga što znamo sad, Kokino je izmenilo u tom smislu naša saznanja o tim zajednicima na tom prostoru Balkana u tom brončanom dobu, da oni nisu napravili, recimo, velike palače, nisu ogradili svoje gradove zidinama kao što su to napravili stanovnici Mikene, recimo, njihovi savremenici koji su imali kraljeve Agamemnona i one koje znamo iz Ilijade, ili na Kreti palate na Knososu i druge palate koje u to vreme niču, u drugoj polovini
drugog milenijuma, u prvoj polovini drugog milenijuma na Kreti, ili Troja koji je bio isto jedan veliki centar u Maloj Aziji. Znači oni nisu napravili te palate, nisu imali kraljeve onog tipa kao što je bio Agamemnon. Međutim, vidite da na bazu mitologije, na bazi kad posmatrate njihove obrede, oni su bili na istoj razini oni su bili na istoj duhovnoj razini kao njihovi savremenici u tim velikim centrima, kako rekao ste, velikim kulturnim žarištama Mediterana, kao što su bili Knossos, Mikena i tako. I to je nešto što začuđuje. Znači nisu pismeno zabeležili svoju mitologiju, svoje shvatanja, svoje vjerovanja, nisu imali pismo. Međutim, na osnovu onoga što vidimo na Kokino, što smo rekonstruirali, kako njihovu obrednu praksu, odjednom vidimo da su to neka plemena koja su bila na duhovnoj razini, ravna ovim koji su živjeli u velikim tim mediteranskim centrima. Gospodine Stankovski, hvala vam što ste nas posjetili i upoznali sa svim ovim otkrićima na Kokinu. Nadam se da Kokino nije rekao svoju zadnju riječ po pitanju raznih otkrića kojima će još možda iznenaditi, makar je ovako već napravio i previše, s obzirom da ga NASA proglasila 4. zvjezdarnicom u prošlosti. Želim vam sve najbolje i doviđenja. Ja zahvaljujem na pozivu. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj možda drugoj emisiji sa novim saznanjima o Kokinu. Hvala još jednom na pozivu i doviđenja. Doviđenja.